Ntombo, njengoba sengikufundise kangaka ukuthi yini ongayenza ngaphezu kwamfana, namanje you don't get it. Nginenye ithiphu, Ntombo, nginenye ithiphu yokuthi mawufuna ukuthi indoda ke inabe, noma ungayenza lento kanye ngenyanga, ke umnabise wena, afendwe wuwe. Ntombo, alale nje. Woza ke Ntombo ngikutshele, number 1 nje. Indoda yakho kumele inyanga iningi iney'nsuku eziwu-30, kube khona usuku la ithi mayingena emnyango ingene Ntombo u-ready, ubuvula uzipho webhulukwe. Hhayi-ke mayinenkununuka indoda yakho angeni lapho usuyodla-ke lelo phalishi lakwakho ohleli nalo. Uyali-understand. Akulula-ke ukuthi ungenza lento engiyishoyo kuyindoda engazange zisoke ngoba ibuye emsebenzini linephunga. Hhayi-ke kodwa-ke singazi-ke kodwa kuney'ndawo engengizwe ngazo, ungezi ku-WhatsApp uzongibuza ngazo, angazi uyigugulishe. Kuthiwa uma ufuna ukusika ijwabu angazi kanjani u-1500 kadokotela. But uma uyihlalele-ke nenkununu yakho akudokwe ligayelwe mina, idokwe leli elizomuncwa yilo muntu wakho. Sengithi mina abazalwane, umuntu wakho akakabuyeke. Uma ebuya emsebenzini uyangena laphana, Ntombo thatha izinto zakho uyibeka le eceleni. Uma ungazi ukuthi ungamngena kanjani, uzothi uma umvula uzipho uvusa lononkiloyi wakho kumele ngabe uyamvusa emshadweni, uye kuyodliwa ngaphandle. Ntombo, ukhombise le ndoda esiqala ukukuhlonipha embhedeni ukuthi cha, asihloniphani lana. Siyenzani? Siyalalana ngoba sikwi-relationship. Indlela yethu esenza ngayo. Woza nginitshele, uma ningalalani nendoda yakho, niney'nkinga ey'ningi kuleyo relationship. Ukulalana, uhage nje uwodwa, ubambe umuntu wakho umuthi ngci, wenze enye into kuwena, even nasengqondweni. Hhayi sungahamba uyoguglisha uthole okuningi. Woza ngikutshele engikuzele la. Uyangena lapha emnyango. Njani baby? Uyamrelaxisa mhlawumbe uhlala kusofa. Uma egqoke ishethi uyamqaqa ishethi, uma efaka iskiphu uyakhipha. Ntombo, ngino-oyila wami ka-R80 lo wezipho. Angazi ngiyothola kephi, but no-oyila wami nje uyispray omngaka ka-R80. Ngiyafuna ukuthi ngikhulume ububona. Manje inkinga angikwazi ukuthi uphi. Kade nami ngikugcoba-ke la ebusweni mhlawumpe ulapha. Uyabona ku-oyila wami lo ka-R80 uzomfutha ngawo, noma uthathe noma imuphi ku-oyila eninawo. Umasaje kahle, umasaje kahle, umasaje kahle. Bese uyajika Ntombo la kusofa, uyafika uqaqa ibhulukwe lapha kuzipho, uyaguqa Ntombo. Khipha unkilo, khipha unonkilo yilo ngaphakathi emshadweni wakho Ntombo. Ubeke la, khane indoda izo-understand ukuthi yazini umuntu wami uvulelekile, umuntu wami u-open. Kufanele ngimthembe ngingayi ngaphandle. Uyaguqa Ntombo, uyalibamba selimile ipipi. Malingami kusho indoda yakho kumele izothenga i-cleaning happy yami. Ngeke Ntombo kade umasaja lana kamnandi umphule. Lisalele. Lelo livuswa ngelati, livuswa ngey'nkomo. Hawu ngeke livuswa ngembuzi kohlatshelwa amadlozi emsamo. Ngeke. Maningavuki-ke Ntombo, tshela indoda yakho ize lana. 170 rand i-cleaning happy yami. Uyayibilisa nje Ntombo, ufake i-teaspoon mhlawumbe ama-teaspoon awu-5. Afake iy'nkomishi eziwu-5 kubile. Uma efuna ukuyifaka yonke uzoyibala ngama-teaspoon. Afake lezo y'nkomishi ey'lingana nema-teaspoon. Kubile akustrain bese yakuphuza. Inkomishi eyodwa ekuseni engakadli, inkomishi yesibili ntambama. Aphuze namanzi. Iqolo izolishaya ilithi, izinto izobe zi-right, uzobe kufenda into ekhona, nalo lizoma lithi. Selimile-ke Ntombo, guqa phansi. Uqala, ugcoba umlomo, uze. Uqeda lapho Ntombo, uyalibamba. Uyalithi bhuxa, bhuxa, bhuxa. Slowly. Uqala ulikhothe emaceleni, ulikhothe emaceleni, ulikhothe emaceleni. Bese kuthi la phezulu kwi-mushroom le ekhanda. Uthi ukuyidlalisa i-mushroom ngolimi, uthi ukuyikhotha i-mushroom. Bese uyangena-ke, ungene uhafu. Awuyi lezansi, ungena nje uhafu la, uthi uhafu. Yabo ungena uhafu uthi bhoxa ngomlomo, uthi nje bhoxa, uthi nje bhoxa, uthi nje bhoxa. Ntombo, uma uzizwa ngathi usukhathele, buka sesikhuluma ngokulumunca kanti le video ibingekho ngokulumunca. Jesus, cover me under the blood, under the blood, under the blood. So xa sesiqhubeka nayo-ke. Ntombo, qeda lapho uyamuthi nje bhuxu, umuthi bhuxu, umuthi bhuxu. Uma uzwa ngathi uyabhoreka awusazi ukuthi wenze njani, ngathi la kuqala ukuba buhlungu, thatha isandla sakhe usibeke ekhanda lakho. Lalela-ke, lento yenzayo ukuthi uyayi-enjoya umlumi, uzokudirectha yena, uzobe ukuthi ngekhanda. Ekufaka kuleli khipha, ekufaka kulo, uma efuna ukukufaka kuze kube ngathi liyakhinca, ngathi uyaligunyuza ukuthi inhli. Ntombo, just breathe. I-oxygen in, imahhala i-oxygen out. Uphizi lapha, uyalibhuxuza, uyalibhuxuza. Kubalulekile-ke ukuthi azachamele kuwe emlonyeni. Hhayi, sewunqashile-ke, uyangifolowa yini? Ngoba phela ama-series, i-movie le, sisahleli kwi-Women on Top.
Kodwa bengisakutshela lokhu nje ngizokwenza kube u-part 1 lo bese ngiba no-part 2 ngoba ama-vitamin ngithanda ukuthi abe u-10 minutes kuphela. Layela ntombo senibhuxuzekile-ke nabhuxuzana wamphuxuza ntombo wamphuxuza usukhathele ubeka isandla la. Uzokwenza-ke akwenze qinisela ntombo usuku lwakhe namhlanje lo lomupha lona kanye ngenyanga. Qinisela ntombo ngoba ngifuna ukukutshela kunalo sisi ole ngaphandle olindile ukuba unonkiloyi wakhe. Wena unaye lo nkilo olelila ngaphakathi. Inkinga ile ring oyifakile. Inkinga ilo mqipito okuwona ukuthi usuyitshela ukuthi sekufanele ukuthi embedeni umenze ngathi ubest friend wakho. Indoda akusiyo umngani wakho ntombo physically. Indoda iwumngani wakho emotionally. When you say my man is my best friend, you mean you speak everything, you go talk everything. Ukhuluma yonke into naye. But makuze emzimbeni kuluva faka ubhodisi. Mangabe usekhaya uhleli indoda yakho. Awuyihloniphe nje ofaka ubhodisi sewuzobhaqazela usuku lonke-ke. Ntombona ekhanda makuthi uqothukile usukhiphe iwave shuqula phela vala njengoba nami ngivalile nje. Uyabona nto leyo? But nje ube nice unendoda yakho. Yeke ukwenza indoda yakho kube umngani wakho physically. Indoda iwumngani wakho emotionally. Yangizwa ukuthi ngithini? Ugeze ntombo. Sewumphuxuzile-ke bengisakhuluma ngokuchamela emlonyeni. Mase ezochama ntombo hlala nje noma ekubamba ikhanda eqinisa ntombo hlala angithi ukuze naso kumnandi maye isikhotha akhotha mase ezochaba uvela umbamba umuthi ngci ikhanda angabe sasuka athi mayephuma intshebe isimanzi nawe kuhlula yini kwenze njalo ntombo mawukuthi manje usuyagonyuluka-ke usuthi amasi lawana indoda yakho futhi iphuze i-cleaning happy yami ngikutshelile nalokho khani izomklina akhiphe umkhiqizo right nginenzele ividiyo anginaza ningifollow ngani nendoda yakho press u-follow press u-like kwividiyo nginenzelile futhi ukuthi indoda yakho ayidle ini ukuze izoba nesidoda esi-right esi-clean esishubile nginenzelile ividiyo hambe ucinga amavidiyo ami la woza-ke siqhubeke ngale ntombo mawukuthi awufuna ukuthi achamele emlonyeni kulungile-ke mnika amabele uyabo mawukuthi nalawa umthaca-ke angikubhodishemi kufanele sibeke iqinise phezu kwetafula mawukuthi unomthaca lawa uphaqa angathi nje upopolele yabona lawo-ke nje vele urelaxe namadoda angithi sithe mangabe shaya iwoman on top lilifishane lokhu lishumpuka iwoman on top akusiyona eyakhe. Nawe ntombo leyo ukuthi achamele la ebeleni akusiyona eyakho. Sit this one down baby girl, it's okay. We understand nama amalele ukuthi asanayo ibhakubhaku because ingane lesibili nganqaba ukwencelisa nami ngangibona ukuthi hayi kuzoba ipoppesal dance uyabo lonto leyo so ngangamncelisa lo yesibili ngaqamba manga ngathi ngangiseva ibele lami ntombo ekade ngayenza ukhulile manje una 7 umuntu esikhuluma ngayo ngithi-ke labo abanamabele ntombo ma uvele ukhiphe kanjena ubambe ngesandla-ke mase ubona ukuthi usegquma kakhulu sezochama uqhubeke wenze ngesandla ashaya agcwale la amabele yabo uzoyibona indoda yakho izobe ijabula ini mayiqeda ukushala ngamabele usubona sephuma into encane liklina ngomlomo phela likhothe ntombo ulikhothe woza-ke ngiqalele phansi woza-ke ntombo uyabuya ubhebe wakho ngihlalisa phansi ngiqala ngimasaji kanye ngenyanga kodwa ube creative uqala ngemasaji uyamasaja kade ukumasaja ujikela ngala umqaqa uzipho ntombo uguqa phansi uyamhlonipha njengoba usukumlethela iplate lokudla angithi nabaguqela ngaphasi ngama-tray embedeni usabani kumguqela uyamguqela ntombo uyalibhuxuza ngitshele ukuthi uqala kanjani umatisa umlomo oqala ulikhothe emaceleni udle lapha phezulu ikhinqi bese ulokhu uthi bhoxo uhalf thatha isandla sakhe usibeke ikhanda lakho akuthi bhoxo indlela ayithandayo uqinisele kuzoba buhlungu la kujwayelekile ntombo ubuye uphumule uphindele azachame mayesechama ntombo wenze njani it's either umchamisa emlonyeni umchamisa emabeleni uyatunusa-ke achamele ey'nqeni kodwa wenze sure ukuthi izinqe zakho ayiphashile nomtsinsila wakho awutshapukile uyabona nto leyo usechameleke ey'nqeni sekumnandi bese uyabuyela kulo usuyolikhotha usuyaliklina nje kukwena ukuthi uyagunya lokho kusele noma uyokuphimisa mawukuthi-ke awuthandani nendoda yakho noma nendoda yakho ngaphansi anikho right kuyanuka kuyona lena phasithi akusiyona eyenu lidinga ukuba clean mangakuthi nizokwenza le futhi ningabantu abathandanayo abathi yabo woza ngikutshele indoda yakho-ke isingathenga i-cleaning happy yami ukuze ibe inesoda esi-right ibe clean ibe nomchamo onuka kahle ngoba le product iklina izinto ibizwa nge-cleaning happy u-170 yamadoda eyokuthi aphuze ukuchama kodwa-ke kule phathi le ngiyahaya indoda isheshe ichame uma uzoyilukhuza ngoba yila kuba buhlungu ungathatha i-Congo dust i-170 ntombo nawe ndoda uthi abesilisa uyithinte uthi donsi ipipi la phezulu kule embobeni uthi kancane bese uyavala noma ingejazi noma ingeplastic uhlala 30 minutes uyiwashe mase senembedeni uzokwenza enye into ikwenza ukuthi uphuze ukuchama i-Congo dust u-170 nginempeso as well impeso yomfutho i-130 uyifaka eparishini ndodo yamadoda uyidle noma uyifake kuyisobho lenhloko ukhispoon kuyisobho lenhloko lisashisa uphuzo noma ubilisa amanzi nje
ufake emanzini akho abilayo, uthi ukulinda kancane, uthi galaqaqa. Ekuseni ungakadli, uphuze amanzi usuku lonke, impeso yomfutho. Niyangizwa madoda? 170 cleaning herb, 170 Congo dust, 130 impeso. Inamba yami 081 729 3262. Likhona itiyela.